mo kwa bebie mo achen de oba Adom TV Badwam dwumadie yi eso wo afei na wo de afidie no ato ha na ye chia wo mo akwa ba de nyame asenso e ma okra se na Awurade kan na dofo no wakan wo akan ho ebie enti ya akwanya nwada na se wo so ka ho obi ehunu ne enye se wo ye super ya Adom bi keke ye de Awurade ase papa wo kode a wo Russia ko Mr. Here live on Facebook and baby obedru bia go TV a 119 DSTV so 280 uko YouTube so search Adom TV tuber wadaroma ubenya yen e wo ho medin de afia amankwa tamaklo mene seben Benjamin Asante da ko krobia kanedi ho ne o kana kwabna Asante sa de ne tima wuse boloda de no peme mu ache ne bia wo na de nyon to be se because ya na mti se ye da wase minyankopon ye da wase Uni Yehowa, sewa ye free owa aminemo, meda wasi minyankopon. Na debi awo into timbasi na ibetima ya so ya che. So mami bogum zara ze bibi to so fu mu aso. Ya che obi. Enu asa edukumi o. Mi refi kra. Se wada kra. Enu asa just every one birthday ye. Eti uni ma Adom FM. A newscaster back when I mean for granting edukumi. Yes. And I mean the as simple entertainment program be one and no and na would that nyame ni mikruni me am papa TV bofa ministry dey. I be ko social media am friend na 2 hours hey yeah oh yeah guy gaza. Eti edukumi where the fache me. Mama me so my afraid my car but and catch this. No, the whole month here there. And catch this happy birthday so for more. Me who said down the rich who can catch injury and catch it. Who can you know we news at 6 or 12. But you can say and they with the musical teacher or children my dear yes beg. It's a minute would me for them. Asem na abananga moto de mu a camera kan ye dwa keto a yo what ya sentia che obi a April 4 mudi ma wodo nyina ya chiacha mu nyina ma wo se ne so social media ma wo se ni pa dodo na edi o ma woda ene wo kwa so iwe mate e che so nyame atire ni ma kire iwe mate e che so nyame atire ni ma kire mesrew se da da nyina e kan no se onyame nya ati na nim kire wa emfa woni nipa mu na wo mu na wanza wo nyame nim tie ne de uni ha obia ye de se fata na fabo a wa ho o man wabusua ene eye baby a ufri. It's very important. This is a blessed country. Those are no bia obompa you know o say I'm proud to be a Ghanaian. It's very important. Any part of do na aferi mposo mbaka so me Ghana for continue to remind yourself say eye wa ho say o ye Ghana ni. It's very important. Now for baby Alfred is important to always project the place. It is ofri kumawu, so ofri kwaben, so ofri African so ofri eye inchi, so ofri eye body, ofri eye German, ofri eye sogakope, baby ofri bia borga and I say upper east baby project it. And makacho yenye Ghana man match no me ntwema ya refi no ma bebre. Okasa so. Ti angureni na opoto angureni gum. Inkrani na de inkrani gum. Akani na so de wakankasa ni twem koburu a na bede nipa so yombe na de film ko basa bibia nnamu sa no na kire how beautiful we are as a country. The samanya fibiem say ya ware ye ho sa no bohuna asantinya ko pie wanzima na zimenya ko pie wo inche na inche nya ko pie framante na be pie film mantem nti e fekeke mo amonye mo de mo nya ntebe cameraman fo mo nyina be mabo bredi mo nyina mabo 25 mo da so da mo ma me papa echi onyame mo ondo musika ene nkwa ni nhira ne opepa se mo tima ko pema ne bi na mo no matena na boys mo ya bad dudu mo de techiro sa oba ne ja ware ntu ajob o ye ba obi ayira you know the boys no about money da ho o hwe so ba ku na ma na ware sa ware nko na na ware oh o ma me wie me mesaba no oboa amu yire mo ma no bi ho mo da stronko Ghana for man do na da stronko ebi ni mu ready so wo no be hye brase abo brase de sitie because de bi adameka se bi ne fiama nkwa ya dance die ma wo hwe ye pa de ye na se George bi de ye ni pedie bi de onyame ma fie mu aba ye hwe mani bi de onyame timi ye de se wo ka se wo di one dance a wo be ka baby na wo hye se enwum bi a nyame tu what it was baby na me Adom for be mema obapa ma me finie eradia
Eyampo. Debi. Donko bi mu fa. Baby na obutu wo de wa kan kra. Wa wo hema no pe yo so onye sika obi bi mada. Wo de wa kan kra se wo de obedu nkran no. Hwe baby na wo hye. Huh? Say last year wo na baby na yeti Kumasi. Yeah. Na ye frɛ ye ho MCF FIFA or Love FM. Yeah, FIFA. Frema du nyame wo City. We are real guys now, the old players. Yeah, but Frema so City or yeah, Juma or City. And other ones be they say munina mo am paying phone. Yeah, kai Kumasi patas wo nim D17. E bia me boy. Na ye call me frɛ na e be see mu say hey I was see a year we get together because nyamia baby me say you can't D17 na wa wo hwe me e bia obu ho na wa hu me ba onim say me ba e bia na make e yo no a yen ya na ba bia ye sa just kwabna get inside tie ni akeka bo ya atade say daughters of God Jesus ni e tojum ni ade nyame wa e bebre nti ya ma me ewre si baby aye free Debi na wo kai baby a wo free baby wa bedro no ade bia wo bro ho ase e ma de wo ye bia nso ekoyi ya menye wo ho say yo tumi ni unyansa bi debi e ya dom no a because age na make ho asem no ye ni binum na hya ase no mu ni ho anaso omo ho kro ma bra bo no sebio baby e bi ne namo no ti se wo nya ne sei ya erade aye bi eradia ti nya me de no on ko onye e kaprempo nti no wo do ano e ka se erade me da se no e difficult so be ti na erade ase abrebia why so na ko e kwada yada yes of my mercy okay o my inspiration che bibia go mitimi hwe so de tunya menyom de nyanyuma keto ite na ko e kwada e woni me say agokansie wo no ma wo se pe wo apomuden komo wo ana afa semedi kana pense mu so no mti e fully packed de de bia da me kai wo ne se wo hwe bedwam wi a Adom TV de e to aso da wo e wi ye na do e 247 economy yeah na da wo ko dabi. It is excellent. Yes, okay. 247 economy. It is a 24/7 economy. Yeah, 247 economy. They don't come gidi. So I said, decided here. You know my papa nko na wo at the mount. Bibia de mekai won say, yes, e adwene Ghana ho so do adwene kire be say, one for adwene kire amana de hihye bi bana say to si. Ho na wo be won say why am from so. E bia na adwene kire anka wo de ba no. And they didn't say any nyina be ba. De hia ne say, enkoye wudi obi atem, wudi tro ana wo ntwato so da bi. Enya de sefata nti just get yourself ready say bia Ghana nkomo koso no entina se din enye hwehan enka se begu a engu because egu agbo enyina itiri so de bia da na ba fan so oye oni so de bia da so atase na onim se ono ane ho so atase eno achi preku de bia da ne maame anu kaka onim se won so o ba da to so atase nti ni o ma ni bi wa wan fa ho anjima me papa nyame ato nsa frɛ nyana sɛ de bia no pɛbia no gyina no already na sɛ gbara sɛ adanda me de me nyɛ de bia na mafa me sɛ de djua gyina o sɛ akra na o de e bi de we kwa blessing go ta bufu amba mata bufu kra ya bravo no sare tie enti me srɛ mo Ghana nkomo de ehu hia sɛ obi atimi dibi ensema wo do ato de obokata de brebe man ho kwan quickly before be fa cha me na me fa we infam nyame ya adom a May eye CJ birthday na this year ne birthday no last year no kudi wo North ho yeah sa akra no adopt no adane SMP sa fe awofo na ba so mpe ti wanyanye okay but emu na bem still akra nda na koma so de na ne birthday we no cerebral palsy for the attention ko oboa won okay oye ne famu de okay na ye de ya sa ma men na about time for no ya na nko ntumi nye debi nti mo adaro ma de se mo boa no debi YOA disability so for usu ansa okay nkwada no waboabo wo ma no sa awoforo mo nya adwuma ontumi nya adwuma we economic bi asizi okoye adwuma na akra no ontumi nsore ontumi nya hwe this obi na so no mu osa abo diaper 16 years obo diaper 24 years obo diaper this year feed no che say oye disabled ontumi nya hwe ti sa awofo no ene nkwada no na CJ esre sakakra bi a wonso benya fa be kanede no okay se be ebumbe eduro emu anwa milo sugar no ne ade enuane diaper ne nsuo saawofo ene nkwada no omo hia no mo ene die minim se efomo adene nanso kitwa bi enhwa medofo ye ba mo anim amom ye ne mu ase ye moa
nti wo betime dia fa momo number so 0244 105579 0244 105579 ne nyina yentai CG Jerry Forson morning show host wo dwaso nsam Adom 106.3 na ne birthday nyame ya Adom a kakra bi ebenya bia ne de no yemfa nka ho yemfa nkɔboa matan ne ma ya want to say Shannon so se bosumi we nyina no autism awareness month enunti en wo ye sa dwumadi yenka no ho yemfa sede enhya wofo ne nkwada we won mafromoma yada se nyame hira so be ne sa. Okay, so yanko CJ Mboa but the sema hodo ato the Democrat dem dey brebe my okwan ye the Ghanaian Times be dey kind of say addressing housing deficit, new district housing program to take off by end of year. Era kojo ponkroma info nya dams akasa kama piake so say omo pushing for revision of 41-year-old law establishing GMPC by 41 years ni mrane ne hye down. Almost there be a double such library. Shraj wants criminal offences amendment bill 2020 assented to ban witchcraft accusation and a district constituency by election. So, Yami Adma 30th of April and I won't be so. Daily Guide Eddie about say free SHS will collapse under Mahama. Dennis Miracles Abuaji, communications director for the Baumia campaign. No, Swakasana. 4 more in court over missing pennies. No, another. If you walk way through and I pay quite a metia Thomas was says, hey, I'm the money yes, super. The cook almost about quiet and so I know the being but yeah, when I almost I had their chocolate. And if you can, it's me calling me because a it made me come down me check out. It's what kind of should I have to is there something because go there here for baby basa. The camera for you now movement because I told you it me at once now. So you just want to casa. So you must show no so be impact also. Oh, the camera is all seen as all checking birthday intact. We are seeing who EC sets a usual by election April 30 and funny face. Oh, okay. When you're Adom or Mama Bill. Mama Bill, but Charlie and I had when him so situation now want to mean contra in Chiashing. They say we are more bill by performance way. Crank it to a martine. Omonemo bubuni ade oh nti yesre ni die mo bia wo issue se nyina yese the issue ye ndema bi se ya ebe ha dwene ti be mani munyamfo se de wo de na tie bia no to ho ase na ema ahomre kakra ebe ye obi aye bi obi akodi mu so ne owo ho yesre wo enije wo ho anim bebre se bibia ye fine sa nya botre nya memre ne mrepa bi asie no mani ntwom nko na start biem enya hwe ebe ye se be ye bi eti se ye bi si biem Rexoma ha ha dwen good morning Uncle Rexoma one of Ghana say minim say Thomas so carry ebe ye nti em abubu kosia ade ebe ye nti mi say na onyame hira so eno na ma onipa ye odefo de onyame ahira no otamfo nti mi say ebe ye Rexoma cho yeah. Just DJ Hitman. Hey, Rex Omar. Good morning, baby. Yeah. The Informer say Baumia rally support for judiciary, and we didn't know me say me the FM who crash troublemakers or the Kokobo Aqua Interior Minister. Or someone who did the airport. Yeah. We concert some we allow. But I know I was the or believe Papa with here. Or see there be where fact. Or so kind of boko in your man yourself. But she would say, watch it down now or my henny now in the background and checking out give Debbie. When in the hole. Papa, my time nothing. Francisca, my school daughter or she. Nyame hira they say oh your boss or your cakes in me ade me kan so men kan hweda wani na ho na ye de se the fact so no ni ye o ba shara jibra ba no ba yo cheche cake dey out there now ni wrong do me kan hwe o ni bra me bre wa Francisca o so do twaso abna o ya mo anu atra atika fota no pay mo ache wai na nati wan so sa mo hwe nyame hira mo ye da mo ye ko na agudie mu nsam na hye no so wiki mu nyina no eye anemia in pregnancy
nti afi na wo benyem wo bo otiri po misro ye tie adusua ti seye na afi ya ho se persista Sunday so enne de ode ba no so sa age no wanye careful obeton me ono so edene de beba semidi kan nkomo ahodo bi na afi senior man so tenadwam one ne mpanifo odi nkomo ti koso amane na ha ye ni somo ye da se